Maria ukur
Damenu Tuhan menemani kam kerina. Berita semeriah rikutkan Johannes. Ibas sada masa jungut-jungut kalak Yahudi kempak Yesus. Perbahan ikatakenna maka ia meroti sireh isurga nari. Nina kalage. Makin ia Yesus anak Yusuf. Si tandai kap nandena ras bapana. Engkai ka maka ikatakenna ia reh isurga nari. Perbahan siye nina Yesus. Ola kam jungut-jungut. Labo isepe ngasup reh dahi aku. Adilakin itaruhkan bapa sinuruh aku ia manbangku. Jana ibas suari pendungi pagi. Kupekeke ia ibas si matenari. Ibas kitab nabi-nabi lit tersurat. Kerina pagi manusia ia jari di bata. Kerina simegi dengan ngalokan pengajaran Bapa rehkap dahi aku. Tapi labu ertina makang golit kalak ngidah Bapa. Seakatan ia sireh ibas di bata nari ngenca ngongidah bapai. Ingatlah kalak sitek ngenca ka ngalokan kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Aku kap roti si mereken kegeluhan. Ninindu nai ipanna manna ikurun pasir. Tapi mateka iya. Tapi roti sireh isurga nari lah bagi. Sebab kalak siman roti enda lanai pagi mate. Aku me roti si mereken kegeluhan sirehna isurga nari. Kalak siman roti enda geluh me rasa lalap. Roti si kubereken mekap dagingku si kuendesken gelah terkelin doni enda. Bagaimana berita sumeriah ibas Tuhan nari. Bapa nande turang ras teman senina. Ibas ada lagu bahasa Karo ngerana teku kita lit ngatakan ula janji bas biber ngenca sadape kepe latuhu. Turang ras teman senina memang la bias cakap saja ngenca nurikan ate ngena bagai kang kini tekenta la bias bibirta saja nurikan ngena ateta mandi bata. Tapi arus teridah ibas kegeluhenta setiap tepuari ibas perbahananta ibas pengarananta. Senin aras turang minggu silewat sibegi ibas berita semeriah uga Yesus mereken man kerina sireh ngikutkan ia. Alu perkuah Athena nandangi jelma sinterem. Ia lampediat kerina jelma sinterem. Lawas alu laman. Tapi alu 5 roti ras 2 ikan. Yesus mereman kerina jelma sinterem. Enda erbahan jelma sinterem ma mangatena ngidah perbahanan Yesus. Banci si katakan bagi si katakan enden-den. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Dungna kerina kala ndarami Yesus, lako menjadikan ia jadi raja. Gelah kerinana geluh, jana ula kelihen, alu kula, jana gelah ulang geluh ibas kiniseran. Labo bagai tujuan Yesus lako erbahan tanda sengget maka ia mis nadingkan ia kerina perban labo tujuanna ia ngarapkan jelma sinterem tuhu-tuhu te kempak di bata si mereken kerinana jana seh mereken anak-anak si tonggal guna keselamatan kalak sinterem.
ibas berita si meriah warisi sendah. Ikatakan Yesus manbanta, aku kap roti kegeluhan. Maka kalak sireh hendahi Yesus, janah man kulana, janah minum darahna, geluh me ia ibas Yesus, janah Yesus pe geluh bas ia. Kula ras darah Kristus, enggo merusur sialokan ibas perayaan Ekaristi. Maka alu perayaan Ekaristi enda, kita ersada ras Yesus, ras ersada ras teman-teman ta sisada kini tekan. Jana ibas perayaan Ekaristi, ipindokan Yesus manbanta, gelah kita pe ngusihkan perbahananna, ibas perdelanan geluhta setep-tep wari. Yesus labo mere man kerina kalak, alunakan kula, si mereken geluh sementara saja, alu roti ras ikan. Tapi gelah ia kerina seh ku kinitekan simbelin me nakan pertendin, guna datkan kegeluhan si rasa lalap. Enda masih rayakan kita, ibas kita tetap ngerayakan Ekaristi. Paus Yohanes Paulus kedua mencanangkan Oktober tahun 2004 sehku tahun 2005 sebagai tahun Ekaristi. Kerina kita itaruhkan guna ngenahan Ekaristi jadi puncak rasumber ngeluh kerina kalak si erkinitakan. Tetap kita ngerayakan Ekaristi, maun jadi sada karusan, sirbanca kita jadi bosan. Rusur kita ngalokan kula ras darah Kristus, tapi kita tetap lalap ibas jungut-jungut, nembah ate, putus asa, rasi debanna. Enda terjadi karena kita kurang ngejapkan Rusia Ekaristi, perban kita kurang persiapan batin. Ibas Ekaristi seharusnya kita ngejapkan kendir sedanta ras Kristus. Perban siye, kita harus bersikap dirinta. Lako ngaloken Yesus, sireh kubas geluhta skala-skala, jana ringan ibas kita. Nina, lit dua lawit, entah pedano i Palestina. Ema, dano Galilea, ras lawit mati. Lau ibas dano Galilea tuhu-tuhu meciho. Banci imenem, bagepe krina ikan geluh ibasa. Isi kelewet na pe lit tanah si mahumur. Jana melala rumah ingan penduduk. Berbeda ras lawit mati. Launa macem. Jana lalit kaipe bancing geluh ibasa. Lalit sekala jelma penggit tading ije, perban launa erbau. Lau silit ibas dano Galilea, ras lawit mati, reh na ibas lau Jordan nari. Dano Galilea, ngaloken lau maler ibas Jordan nari, janai teruskan na kutan tanah sekitar danau Tapi lawit mati ngaloken lau ibas Jordan nari janah launa krina tading ibasa saja ngenca. Endalah erbanca ia mati. Perban ia ngaloken saja ngenca janah langgit erbagi man isepe. Senina rasturang endakanglah sikatakan Rasul Paulus ibas ogen si peduakan ibas waris senda. Senina si kukelengi, ola ceda ate kesasibadia ibandu. Sebab kesah kap capna, maka kam si kerajangan di bata. Kesah nge jaminan maka rehme warina, di bata ndungi dahinna mulahi kam. Tadingkanlah cian ate, perampus ras pernembah. Ola naik kam isak-isakan entah si cekurakan. Tapi melias dengan mesayanglah sapi-sapi kam. Sialema-lemenlah bagi di bata,
enggo ngalemikam bas Kristus. Berambra di bata mereka pasu-pasuna, gelah kita pe ngasuk ngeluh bagi sini sura-sura kena. Kai silit ibas kita, eime pemere di bata manbanta. Maka kita pe harus membagikan krina si mahuli silit ibas kita, sirehna ibas di bata nari, guna jelma sinterem. Maka bapa nande turang rastaman senina, Yesus reh kudonienda jadi roti kegeluhan manbanta. Gelah kita tuhu-tuhu datkan kegeluhan si rasa lalap, janah alusiei, maka banci kita bagikan krina si mahuli silit ibas kita, menjelma sinterem. Amin.